sam somriat na an min chu mi tui khangin mi choma mi tui di in tur rin te na lian tak ni ku shin ki ni no sam somriat na chang min soi fia sak the nge marun tia la shroi tu tan so sanim edut asak tur hei hi musical term ania sakdan tur bik ti na ni chu asafa fakna la asafa khachu asafa fate anita khang ho kha temple musicians kan tiang davida hun laya zai polte I tumrik chi sang musical instrument chi sang tum thiam arwa te pathian fak tur shim arwa te kha chung ho thate zinga mi chon nia safa te hi kha khan soifi am salok ani chu o Israel ho veng tu beram polanga chang khatna train chiarang o changa ngana kan chhoi ri ko to anin an shefu lo palange o Israel ho veng tu chu pathian ani tro beram polanga Joseph ho shwai tu pathian in ammi Israel te shwai chin thu soya beng lo chi ang che lalpa ka thu soi hi ngai tharo le ati ni nang cherub te chunga thu chu cherub chu vantir ko chi khatan nia raldo mi sipai kan tiang hen ni lo eng chua kang che aro pui je soina ni ta hian safa hianin cherub chunga thu chu lo eng chua kang che ti kan chunga lo eng ro lalpa ati na ni Ephraim ho le Benjamin ho le Manasseh ho mit mua chuan I chak na kha chok thola ati ni Israel te mit mua chuanin I chak na kha chok thoro ati ni lalpa chak takin ronin lanang che ti na ni min chandam turin lo kalang che ati ni chu lalpa chu fakiram ro che pathiana chandam na nge beise na khang hatani ti hi ria tani chang thum na o pathian min hoi kirti le la email khati eng ang che ti chuan chandamin kanom don nia olal pa chang li na sipai ho te pathian eng chen nge imita tong trai na chunga hian imi te tong trai na chunga hian I thin urdon le lalpa kan nge mol che ni e kan lo suala min lo shem ta chan chu he sam hi I sultan nuaziak ani arinoma athu chang hian salantan na chan kha kan che tro pathian la kan hela wangin milembia kan china wangin Israel fa te ka pathian in shema Assyria ho mangin BC zasari somni pakhata khan arun tira Assyria ho khan an sopna sakhop mai an no sen te kha lungphe ka khan an voke pop mai nen lu te kha so tiang chuanin an suisa a Assyria ho khan nun ro na wanga ming thangan nia mo so wangin tablet an nun ron zia chanchin ziak na man lai le khabu ti to mela le phe ka hian tian an ker ko thina so tiang in zia ka chuan chu tablet an tia chunga an zia ka te chuanin Assyria ho nun ron zia chu mi an soi sak thlum dan hei vi pop khan ringot lo ni chu kha chu a holu to ka an ni chuanin an ral dawate an warun te kha an man khan an lu chi patrangan keler thlengin an vun khan li saka chuan lungphe ka hian zang pharin vun lip vek khopi an li vek sak nuwa chuanin an kutle ke hian kai phara an ton bet thina ni chu savun hu chunga te an tuam chin bok ani chu savun hu chu mo a ro hian a song chin a son khanin a phuar khom chin ani chu chungom kha an ru te hi a thlia zawng hianin a ri rok the ni chu chung chu an soi saklum dan te chu ani ti kha an soi lokila chung ho ku ta chon lalpan pe a chu ta chang chuan lalpa in ti thleng nge lalpa kan chong chai ni ngai thak don lo le in ti thleng nge kan chunga hian ila thin urdon ni amin kan suala min shema a se lalpa I thin ur kum khwa dor mi chu tiang sam chu tamani ti chuan chang nga na chuan ti hian ti ta an ni chu mitui changin I choma chu itire theya ti na ni chu mo itire theya imi Israel te chu itire theya mitui changin I choma tiom zia chu an mitui tlarang avang thelo he lai davida hun lai te solomon hun lai te ngai to a sultan nan re the zia an ngai to le a an mitui hitla zoi ma lai pathian en mi te avo big zia te ngai to le ta mo tun an re the zia ngai to an mitui hitla zoi choin mitui changin I choma tiom zia chu an mitui titlareng tur khopin I soi sa a
iti re thei ati na ni chu mit tui hi in turin te na lian takin e pe china ti hela hin kan sia tu chu mo pathian in ka ti anga ti hi chu ati chin he sam phua tu hian Israel fate re thei zia an saltan namuna an re thei zia kha a hret chiang ti na ni chu azuda puita Israel puita tap zoi pathian ina shema wang an re thei le an chan chiat lu to ka wanga mi te chek sol le mu sit le endong tuar renga salanga chora ti re thei mu sitanom kha a sheuman tilu tu khi an chap zoi ani ti kha mutu ani awangin ani chu mitui changi ni choma mitui hi inturin te na lian takini pechin ti hi aron sai telani a fiem kan tama zon pala zon ni ba de chat thei ka boka kan so creation shi bange ari ro mi mathaya buk sambi pathum mathaya bung sambi pathum ke wale kan so ni ma asira nami le khasiak tu le kharisai ba de tu in sema ke wang ram kong tu bi te in khar sak si chi nang ni la in lu si la ba ni lu to te po in phal chi te lo ti te hi kari u ji ka pe ma ya ka chuya farisai te le ka sia tu tu ka ne da na chuan ko fan nong bo tu te a han ka te lo thei la ba en kong takin nge wang ram kong tu mi te an thar saka mi lu tu te an da lu tu kong kha ka nei wa china bia ki na la ni se ka chang thu se tu ta na ba ken tin nan ba se ba sia an ma ni la shen mu la to ni wa nam lu tu khai de kha ni ko lo sia khala de kha ka ngai do hen ka tin lu ha la thu ne ka zo du ani zo chang som ni pathum kha chu ni lo de ichia kha chu chang som bung som ni pathum chang som pathum som pathum zo ni thumiti khang ka she on le kaka ta ko se ko ko ni de se wa tu wa ti khala de kha kan tu lai ko se no bon na ba ko yin ba de kha mathai bung som ni pathum chang som pathum alali soina farisai te chungchang kumsang ni kalta khovela la dam lai rawngbawlna asoi hi tunlai ko ran shwai tu te dinmun ani mai lo mo aron tia chu e comment turin min duwa chiarang wo mathai bung som ni pathum chang som pathum nima sela nang ni le khaziak tu le farisai vervek te u in chunga pike van ram kong chu mi te in khar saksi chin nang ni la in lut si lova mi lut tur te po lu in phal chin heklo hela yan juda culture in shevelo mai thea ma se juda rabbi zev porat piang thar ina i mesia iswa krista iswa hi mesia pomta juda pa juda satlia mai po ni lovin rabbi kho chung kwa piang ni ta bi la pu te po rabbi vek no zirti to den anita a chupa testimony atang chuanin he thu dik zia hi alang chiang ani lakhina chip chen ka soya ma se chumi ma chuanin nima sela nang ni le khaziak tu ati hi tu tenge ti kha in fiat the nan sap chonga chon scribes atia scribe emole khaziak tu ina anap tho ber chu bible pathian thu kha abik takin tanak tiang thu thum lui ke ni na kan tia kha hebrai ho chuan tanak an tia torah nebiim ke thubim lawmthu ma chenani a torah ti chu dan ti na nia nebiim ti chu zawngte nabi atanga la ka nia ke thubim ti chu thuziak thianghlim ti na ni khan Israel te chanchin history te Joshua atanga he lai ruthi thlenga ni chu ti chuanin hlabu kan tiang chi hla anga phua jopa atanga la thlan khom thleng khanin ani boka chung chu chumi ring tu nge chumi
Hebrew Bible te to me o thu thung hlui tin ke ni chon kan she fia thiama khang kha ma lai chuan kut ziak hli rin an copy chong chi na ni kum tam tak edi kum zabi som pangana 1453 ka she swalem Gutenberg na printing press mu chwa khania chuta printing press mu chwa nuwa chuanin printing kan ti hiron chhuak ta a lekha bu hi olsam takin an her chhuak thei tanin siam zung ta ni ma se chumi ma zong chuan kum sa khat le zali borvel chung kha chuanin I Bible an zia reng hian kut ziak hlir in an copy chin ti khalo sia ila tin I suwa hun ma point chu chune ta BC a po khan chuan helai lekha ziak tu te hi chu Bible Hebrew Bible tin Hebrew Bible kan ti thuthung lui hi Hebrew chong le Aramaic chong zia kan nia khang ziak thiam em copy tu ra training dong ten ni lekha ziak tu te hi chu vain Bible hi chu I copy khat chok an siam lo wangin voi engamon sat uluk taka chun han tereu te po chi ema lo copy chong tu ten ni wang khan Bible na hi chu an lo ne so lu to kan lo she lu to kan ni lekha ziak tu te an chan chin tlem chui zau phei chuanin I zo na khir khan zo thiam ming thang an ni mi chong o tir dan te kha an shelu tuk pathian hai dan khan she ne sia chu wangin dan hei an lipse ne ni chu mi om zia chu tun la ya theology kan tiang te ni chu le khaziak tu te kha le farisai atitani farisai chu zirti tu pakhat ina BC zan hi zamnga bor vela changa zuda ho kan sa kho biak dan kan pathian biak dan hi adahlau to lut tuk tiang ringot chon kan ral vek don tia thanem ngai taka Torah abi takin dan bu panga Moses ziak Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy ataka nun pui tura pathian ina thu pek chu thanem ngai taka nun pui tu ma zom tu ma I enge thanem ngai pol din tu pa zirtir te kha farisai anti te chun ni se thiam em chun sadukai anti zadoka thla pui thiam thla te ai ma khan farisai te hi dan zo lama thanem ngai na chon thanem an ngai zo kani chu le helai la li sona adem pan hi te hi a hun lai chon sa khu shwai tu lok an ni ti khain lo shadon nia le khaziak tu te hian in Bible an copy char an shen ne lu tuk chun han ter te po kha an she vek voi ngam zat an lo ziak to wangin an bel hlei hlui ni farisai te pon dan hi zoman tu ma wangin an bai hat vek chung te chuan ani khala li suwa zo na khir tak tak zon chin khain sia te ro ma se chung te chu farisai te chu tu te nge kan tiang a hun la evangelist kan tiang ten niang chu wangin theologian le evangelist an khan soi tai la vervek te win chunga pike tin chu tiang bokin pa tun lai pastor kan ti te poi ni theyang cho chan chu farisai te jing ami kha Sanhedrin a khan member khan ni le china so wain sinot te mo kha tiang chi te kha ani thei ni chu tun lai Mizoram context a chuan in chunga pike ti tlak enga ti in chunga pike ti pathian le kha thu shiat na lamate an I chanhe man ngai ro puisi farisai te phei chuan a thuang thaba nunan tum sia enga tinge Lalpa'n in chunga piketi sia zela van ram kong chumi te in khar saksi chin heu inte mi in van ram kong hi khar sak thei le pathian thutak zirti lovin an mani phwa chop dan te kha mi thanem ngai takin an zirti chin ani chu chan chin thapali te a hian kong sang tar lan ani en tir nan marka ziak bi ka khan mathai pon soi thuin ka sia kha ka sari chi alo wangin khalai kha chu ka soi khoi lu tuk lo wanga ma se marka zia ka chuanin Aramaic chong kha mizo le lena po hian Aramaic ang khan an da hi oma chu korban an ti ni korban hi Bible zirtina ni mi alovin Torah zirtina pon ni lovin Tanak zirtina pon ni lovin korban chu heng farisai le khaziak tu te na an phwa chop mishing thu ro chia ani chu korban ina zirti chu changde ole ka kan dinga nge korban ina azirti ra chu entinan thu sompe ka khana pangana kan shem ashen han soivat teu thu sompe zinga pangana kha mo inu le pa choi moi ro van tha em khatiang khat soi chat thei turani inu le ipa choi moi ro ati ni honor thy father and thy mother te ta ro engeni le choi moi zia chu ngai lu ro za ro chuan
FSC bung rukan sia chuan in no pangte Lalpa'n chuan in nu le pa te thu zom ro te le te ro chu wangin thu oi na soina niem hela hen kan sia tu chu thu oi na nu na soina nia ma selain korbana chuan in khang farisai ho khanin inu le ipa I choi mo na tur antar thlenga choma en kola duata mangai tur le za turi ni na kha biak ina tho lom engemaw zat iron tho chok chuan inu le pa chom chhun zom zelan taran thi thlenga I en kolna mo phurna lakata kha iral bang theye tinan lo zirti thina ni chu korban an ti chu ni ta chuan ali suwa chuanin dan thuron khik khak an tum khan nang mi point pathian thu ain in phwa chop thuro chia hi in zirti zo kan lo mi ti nan khan kha kharon soi chuak lo kha kan riat pha ta ni chu chuan farisai ho khan pathian thu kalin an ma ni hlok na turin zirti nan lo pe china ni chu wangin an ma ni pon kong an bowa midang te po an dal sak china ni chu achan chu dan zirti tu an ni awangin danina soitum ni mi alo pathian mangai tura zirti te khan zirti mi alo ni chu danina khongai na zirti te kha engman zirti lowa an nun pui hek lowa ma selangin dan chu shruai tu ni chan sang tur le ni na poimo tak an neya intian mi jing an kalpo khanin an puan an kor fual te khan ti sei chopa kha talit mana prayer shawl ka sin khain rem khang te kha I say apa I say dan do ni chu chuan ti hian an kalvela rabbi zirti tu tia bazar na munan han ko te khan nuam hin ti ema chuan ngei la in mi nan shelong ti lawin an mai te kha chong ngei mel tur khanin lungai mel le chaw mel pu tur khanin an siam danglam thina ni ome chu tiang chuanin chu mai pon ni lovin pathian thu bo chia in anu le pa te en kol tura thu som pe ka lalpan thu pek line khang ho khanin ni love tholom kharon tho chuk lamo inu le pa I en kol kha chu ngai lo kha chu iral bang the tu nge choma ro chu wangin an hlok na tur khan pathian bo chet pathian dan bo chet an lo zir ti thina ni chu corruption ani chu sa khwana corruption vervek tu in chu pe vanram kong chu mi te in khar saksi chin tiom je chu thiam em pathian thu ni lovin in du dan in phwa chop thil te khain zir tira pathian thu an sia thelo na turin keinin kan sia nang ni lo cher ngai lo tin khang lai khanin mi na zongin an sia thei bok si lowa a sia te khan thu takan zir ti lo kha chuan mi khan bo do na ni chu chun khar sak dan ni thiam em ti khan ti chuanin tunlai modern day tunlai zuda hoa hian lut le taila zef porata na soi chu kapu ne na hianin tora hi omrenga bible dik tak kha omrenga kha chiar ka tum hian khatian chiar ngai lo rabbi ho in an shil fiana commentary ho hi chiar ro talmud te khang ho kha mishnah ti chu second ti na nia dan pati na ti na ni chu talmud te khang ho kha chiar ro targum te khang ho kha chiar ro rabbi ho shil fiani to bible khan nang nim nge mai ho khan in she fiap chuang lawang chiar du suan ti ni chu mi ta na van ram kong an khar sak dan chin thiam em ani le chu christian te singa hian thleng mek em roman ko shan khan roman catholic khan an wang lain bible nei pon phal lawa chiar pon khapa a chiar lui chu shem turan ti makin tiam mi pui mi mirin thu takan sia khan hlau top a chan chuan sia chuan roman hoina an pui thiam te na an kai lek na sajia le an her koi na sajia kha an mudon tin sia da wangin mi pui mi mir chher tan khan an chop chok do lo shem chu roman hun lai khanin roman catholic ocean khanin latin tong harlutuk mi pui mi mirenan sia thiam velo an man phak lo mang khan pathian thuan soi kher zela ni chu nang ni mi mol ho sia phak ani lo ke ni ho hian kan silang cheu an ti ni chu in chu dia em ti khan ma selangin pathian mi sha khu kheng te
in sia tur chu mo Martin Luther chu in she lar te ro ma se Martin Luther ma po hian mo Bible hi mi thanem ngai ten Pathian Thlarau Thianghlim tirin an lo lek chan dei to ni chu ho chon mi pui mi mer hian thu takan sia ta ngai ti in an lo lek chan ani an le awang in mo cross an khem beta anung chu in an halasin Roman Catholic ko shanin chu ti Christian dik tak athat nem berang e Paul hian a history hi lo zer ro a history lo mo inquisition ho hi zer ro chunga Christian ten soi sakdan chen khat ka hrelang cheu Roman Catholic in a Christian te ko shan a soi sakdan pakhada chuanin hi Roman Catholic priest nge piang tharta khamia changa chhuaka an thuruk sia ina puan chuana nia comic ang hian an siama ma selangin atak fek ania ta chuan Spain ramami ania chu pui thiam chu pa ina soi chu he ta Vatican an library te pokal luta ka zira man la Christian te soi sakdan record na bu te kha ka chui chuak fek atia chung jinga chiar then khat ti hian soi ni chu voi khat chu Lalpa'n mo chu aristocracy he ta lal tha zel ani chu nei to te lal tha jinga po khan Christian dik takan lo mani chu ma se chung lai chon Catholic chuanin an mani lo kha tu man pom lova Protestant khan sam china Protestant kha nge an that cheu ti te hin shem a church swin zir lo chon in she khel lawang chuan chung jinga nu pakha chu ti khanin Christianity ti khan sheta an lu chela Bible lo chiar china a ina te khan tong china te Bible chiar na ten lo nei chin ti khan sia a an lu chelan mana chuan an John beta now apai ma se now apai po kha zan ngai lo ani chu an John beta aka hi thlir hianin an kam kawa hian ang lo thei lo in an siama ti chuanin pon che sho tak mai hi an ti hnonga chu aka chunga chuanin a chodot a khan mo a cho do ta khanin an zuk rol thla a pum pui a thleng ta mo ti khanin chu pon che sho tak mai chu an phi chuak shok ani chu a ka chung zong kha pil chho fek do ani chu tiang chuanin an soi sa hlom ani chu ani e man lai an pui thiam te na I Christian dik tak ten soi sak dan chu ti khan I an ni na dik takin riat ka du a tu na mi zong chu tiang chun ni vek ka ti da ni lo ni ma se history ka shil cheu ni chu wangin se ta nei hianin zo enge sa khushwai tu der te mang hian thutak hi mi pui te laka hian lo thup na salu ta ni chu I swa hun line for ten ni an nu ko shana din nuwa chuanin Roman Catholic pui thiam ten ni tu na po hian ani chhozel ani chu mo pathian thutak boy pui tak hi chu zorama po hianin do dalan lo chho mek chani hi ani tiem ani kal extreme kal swal I koshan program ang khapakal lo kha chu kal swal ani tak me ni Pathian Thlarau Shruai po hian om dei thei to lo hi Pathian Thlarau Shruai om tur chuan mo kal swal ni hlo nga mangai to zoram a hian Christian dik tak ni hi ahar to Krista zui tu ni tur chuan aman pe ka ngai to phung thu ki du chuan lem chu chan thei lo ati ve thei ka khang kha chu piang thar mi alo po ni ti thei tin kan pastor te ngei po hi piang thar lo hi no mani o sharo chu anomania chung chuan kan ram kan sa khwa ni tu na hian an shwai ta nia chu wangin van ram kong chu mi te in khar saksi thina nang ni la in lu chi lova mi lu tur te po lu in phal chin hek lo ti thutak an shedua an kala cho om nan kala ma se chuta po chuan in be changa program ang in kal rowan ti ni lo mi to na po hian ani em veng sang sang a chu chun sei I thu sei hi mo an ngai thana salu tok ma selangin ko ran mit mei an ve na wangin an kal ngam lo mani a chu mi pakhat chu aron lenga zinga mo I aron lenga ke poi pastor min no chua tu ma lo mati a chan chu sinot danang khan ka kal thei si lowa Lalpa'n Thlarau Shruai danang khan ka kalangai si ya
chu mi khami chu ti ro min ti ka ti thei ve si lo wa so e min no chua tum sam tu ka man se pastor khan thak ta hlawa adot le ron kal sa chu min no chuak ta lawa tia chu tiang chuan pathian du danang thap thapakal tum hi chuan tu na hian do dal dan tok chan to ni an to na re are to ni chu vain zani na hian he lali suana dem na hi zoram chunga po hian alani renge lalpan thu kan sei ta kan zatan malsawm ro se thian nong ma ko ni chong chang o kan paro pi le thiang vim le van lal ber zani na hian chi bai kan bu che ro pi le choi moi na kan hla che he hun khir tak a hian I thu shet tu ni ngam turin min buat sayang che aman pelovin zorama hian Christian ani thei thalave Amen. Hallelujah. chu man chu pengam turin imi te min ko chua kang che Lalpa Paul chwa san lovin ma se Paul du danang ringot om chuang si lovin I tharau shuai om ngam turin min puyang che mishing ni lawa pathian nung mit mei chau veng turin huai san na min peng che lalthu chu thu to pa ni tia lalpa mar tar ngam khopakal ngam kal ngam ngai ta chu huai sen na chu mishing in kan nei lo Thlarau Thianghlim ro chon min pe thei ti kan sia e zirti sare somni bo lalpa sen hedrin khang lai sa kho shwai tu I suwa kheng be tu te hlawinan to mani kha ni ma salen thlipu yang Thlarau Thianghlim man chu lo then hunai ro chon huai sen nei peng khan tu nu ngai ko shan dik tak te huai sen la peng che hallelujah sa khovon hi imini na ni lova I suwa zui imini na ni Goshan membership nei hi chatuan nun na ni lova Thlarau pian thar na hi chatuan nun na chu ni he zanina hi lalpa immi te amin chiar vem ti hi inzot ngam turin min puyang che in khom sin shem huna kan tlang ti van hlaum em so ma pe thap sin setana soi sak tok lekin kan omang ti van hlaum em Lalpa nun kan nem kan piang non le to em tuya le Thlarau kan piang em THUTAK le Thlarau kan piang em chu zo na chu lalpa mitin in zo rawa hian lo in zo to se pathian in min shevem ti te hi in zo hun ta amia min chiar vem ti hin zo nga mangai ta hallelujah amen hallelujah amen ita te chuan e I thua min shilalo ma ni en shiat nan ni I Thlarau vina chen chil wangin ita I chiar ti I shiat ti chin an ar khothim dai love lalpa ni ma selen chum piang jinga po chuan mi mit mei ven na hi vana sa em piang si huai ngam lote piang si pathiana mishing mit mei veng zo khi kan vatam si em min chan puyang che ita kan ni zia tar lang ngam turin min chan puyang che amen Lalli Iswa Krista min kan dile